Udimuna Yadi Kudi Asafu Udimuna Yadi Kudi Asafu Wetu chume yinara Peja wonsa kosro, peja wonsa. Yatawasu Asafu Anyway Yananajiyo Aya Udi Buna Wadi Kudi Asafu Everybody that was the Kuniwaya, Mama Yanka, Amen. Amen. But someday they panatrasi. Mawuni Akaba. Acts chapter 23, verse 12. Acts chapter 23, verse 12. Maybe 20 minutes here, sorry, this year. Into one count who be a point. Yes, sir. Acts chapter 23, verse 12. What's it say? And when it was day, certain of the Jews banded together and bound themselves under a curse, saying that they will neither eat nor drink till they had killed Paul. Amen. Sir, O Bampai Bona said, Obi can't chill with you, said, and compile. Anna said, "O koye day, ne day ne fasting." Hunu ni said, "Ahun ne na bo mo pa say, yen wa adwi free sunu so mo nuama so." Said ye be ya wo se wo ma. Jitse obria na wo kum na wa ye day. Asam aye kan wa kai. Eye wo mo a omode ahunhun bone edi ye adwuma omo no mo ku atia Paul na omo ku atia Paul no enye bibia o ekwan a yen akristofo ye faso na yenya tumi ne ye de kutie o omo nso use the same kwan na e de gitumi e de kutie aye what ya sama Bible ne kan ye o say omo e de omo yafno to ho say omo ni dida omo nom da jese yakum Paul afiri ho yanso akristofo de omo ye yanso ye de yefro to ho se ye nidi ye nom jese wo mo nso omo afiri ho. Amen. Enti fasting na ye no abaifo no so ye bi sa empa ya ayebo no abaifo no so bobi enti sa wo ma wo bi be ka kire se gya wo de ne bo a wani beba hoso omo de wo beye hanama ye dai abo se ba wonsem enkwofo se omo nidi omo nom da omo ye fasting dry fasting people say obi de to me omo de kumpo eti fasting na ye no omo so ye bi empire na yen ye bo no yen ye bo ye de afa ha no mo so chechiro mo de afa ha enti wodi hye wutiri mu se obi ka chiro se enmo empire na de ne empire bo me mo empire jai hey enye fasting bia wo ye fasting na yesu kura ye fasting na wo yesu kura ye fasting na wo na nu ya wo ba yesu kura ye fasting 40 days 40 nights. Na ocha hey emo bin kan kire wo se fasting hu hia empire bo hu hia yesu abeye ni nyina da be no ka kire so abeye ni nyina wo se atwa se mobom empire da amonye dai momre na ye da na nanse dia mo abra ne ye ka kire se munya empire bo e ma mo empire bia mo nkoda ei se wo koda
na wo de tuwa osefo odo be ye hanam ayedai se Yesu kura bompaye edu baabi a o bompaye Bible say afeni mpa bona no ye den na ne hu fifire so sofom te se de ye twetwa se kan na mo gya gu fom no kire se ye nko baabi a so di gina na so abayifo try fasting now Pentecost said that abayifo no kura bompaye nipa over 40 akohia aye fasting e de akere omo bosom se omo nidi omo no da kopem so omo so benya tumi a ebeyi omo tamfo afiri ho ya mi ni wo mienu e kina ya so ya fasting says ye nidi ya nlom kopem se de won so de atia omo. Yes sir, amen. E ja ansa kwosoro e mo bia nka ncho se jampa ye bo na mo ma hu mo na eji akonwa ade etimi tu Satan hi ni etuwo eye Kristo fo mutimi pompa ye ye che Paul ne Silas o man ko fa lawyer o man fo obi awu o mo ko share dem pompa ye BBC ye chi Peter o ko share oba fo bi dem e pompa ye BBC ye breso asore de ye se ye ma ye pompa ye o pompa ye na wo ko ye de e kwa beso na wo fa so ni nyame akasa won kire wo yam kom won mompaye na sese wo nyam som no sei na ani nyame kasa beja won sakosoro Jesus anu tina me kan ha kire wo be nya asorefo na ye fasting no e ye wo mo masori ye ti asore correct na ye fasting wo hunu ne se omo nso wo mo ton so mo bo omo wo mo mpaye omo bo omo ye omo akwankire omo ye na no akobie wo shop no hunu so obi akotutu powder egu fam ho sir won so obi di je ne mokobi akogu fam ho sir ono so oya akwankire no no na ada na wo de wo koye bi wa asode na obi ka cho say jai ati se de etuo ne nseka yagu ho ntokwa asi yesi wo kona koyi de wo pe wudru ho ase o me de ma ho ode hye me nsem koi so wa ho ode hye wo nsem a wo de kɔ sir na abekwa ko hia de wo no wo so sene wo na nso okuta sekan ni tuo great emo biem tum wo sum enka kyo se empaibo na mo bɔ mpa ya den Yesu abebo ni nyina akɔ mo ye fast na ye den Yesu abede ni nyina pa kyo 40 days ni 40 night na wo ye no wanfa wo de anka ho wo se etwaso wo nipa bɔ mpa ye da wo nyere wo mre ho peja won sakɔ peja won sa ka se wo Yesu de mo wo Yesu de mo wo me se bɔ mpa ya wo se bɔ mpa ya me ji wo soro ahoden ji wo soro ahoden ade kutia tanfo omo hyehyeye wo mo hyehyeye enoma biara enoma ye tia me na me bɔ me se bɔ mpa ya Ewradie to omo so yire yes Lord bonfire Oh yes, everybody almost so red. Oh Jesus, no self-focus here, be tell you what. Everybody almost so red. Oh yes, sorry, your Savior. Oh yes, everybody almost so red. Yes,
Jesus Christ. Pay down Sakosro. Ha! A beer to Wasumida. Catch your say, Nede and Empire. And one pie. I then I will call fasting. And your fasting be a day I will call all night. Oh, for your day. Debbie. And your son, the Christo, the Chirayan, you create. One Chirayan, I want to tell you, sir. The more beyond, say what you need. Someone pipe up. And who much you want. Because in Yaman, where you're home. You create. So, Mamma, some no home. And you could, sir. To be bad, the real citizen, some be a form and same be catcher one. Money to him. Now, who be bread, a one bread, a basana, a man who won any point. Yes, in a quern of vampire, or see ya, or buy yes, you for another. But it went to me and my God. A 7 walk on 80 went to me and call all night. Oh, yeah, Jesus. And a mother. Yes, who cry promote all night. No one and say, I am a friend. And Pabon here, Jesus. And when I am a memo boy and a dear bedroom baby, I do. Yes, sir. Say, Yama memo, Etia, and I could be confused one can say, I want to say, the cray. What say? Now, Omutimi boy, young po. Jesus, baby, I want to Michael. Omutimi boy, young po. And I said, I want to know name. Now, so when to me, I will be cry. Oh, Anka, hey, Michael. Anka, hey, Jesus. Because I say, I want to ask you, the cray. Dear, or shipping, could not meet me vampire power, no Christo. Amen. On what to me, you know, Gutano. Michael. It's me, Jesus. No, I question, baby. No, I bought. Hey, the whole night. Oh, vampire, no, what you want, Michael. Yes, you know, Paul. Na me no me anu. Oh. And you trust you born more. Jesus. Na say when am bia na wo bo. Amen. When am bia na wo bo wo. Amen. When am bia na wo bo. Amen. You promotum pa body amount. Jesus. When ni mmiri bompa ya na wan kon so hwem. Amen. Obi a wo bo bi kura no hwe so hwe a wo ni nam. Eno kire se mpa ya na nkasa won share that boy. The great. Hwe wo nua ni ka kire se free na wo be bompa ya. Free na wo be bompa ya. Na ka kire se na se me bompa ya na wontimi mo a emegyina me nchen. Amen. Hallelujah. Amen. And Bible. Now go for the dia grossa. Sister bi omuka kire ne say ne ba aka 1 week na akola na wu. Doctor kan ya pe wo se wo boa. Se doctor se me nyini nkofie. Me di ni kofie ba te me de ne kofo atwea mountains. Yes sir. What the akora ne fo atwea mountains. Me no ka se akora nda hotewo. Amen. Ya declare akora no. That was last year. So be aka na wotwe. Me no ka se akora de da hotewo. Amen. And Bible member being conscious and Bible. Peja nsa kwosoro. Peja won. Se wa mo kra. Anka wo bana sesi a wonum wi no nka wodan ne am roba. Great. Empire na wo sha ase na wo kakra na wo boy. Jesus. Eno na agitu afiri ne nsam. Amen. Eno na ase sana koma. Michael. No ase so amana mokro no de obehyehyem ko. But se wo kwhye na wo ba hyehye no so obejai. Amen. Bow himself. Obejai. Hallelujah. Amen. And yet me one was said, a Christo for your pesi ye so lazy. Near Fabi Pia fofo. Hey, a swim for any chance no na yesu was a men na. A swim for any chance no. Yesu is a men na. Sir. Na Bible so obura be pono so. Yes sir. When na Moses ne Elijah mu ko yi omo ho adi kire no. Michael. Abra wo bom pai. Yes sir. Hey. Yen ya peso. Just a more penal, simple. And one said, Mobani as a separate materials and a man will prove fear pet. Now we're sure be a good noon, or the be a good nutrition, or the be a bonamotuum, nan one. I say, Mompire, yes, yeah, my men Mompire. Hey, now one Mompire, I dare not way and I don't know. Ah, what ya quantre? A quantre, so what ya casa bianca, and I have what I'm a quantre now. Because was his so friendly, they hear them. Na mejo so se si aso se me media me nso mfra wo da ene nyame be na wo so hwewuni anim ka che se ne nyame be na wo so no no me pen na wo so
because idea betimi ama wini nyame akasa eye mpaibo. Yes. So say me mo. Now we know papa tifie the whole month. One in Nkasada. Ada wakwaje ne ge. Fashe utiri na hunu say when no papa tifie the whole month one kasa ne ho. It could be said wo ohun ye na hi. And as our papa ho ye wa hi. Ye ni nyame ntam asomdwe wo ho. Amen. What we say? We were not Kasa. Yes. Bompaye. Na bibi besti. Amen. Enko all night. Bompaye. Enya all night. Enya fasting. Enya for bibi full. And no asi ye nemusa. Abre wo bitimi free ha. Ekodru bani. Ya ka chance wo oni di kurabam obedidim. Anato onso na nwen wansana obeso de yare. My God. Ye de ye say ye ntena ko sa emompa ye enye fasting. Hey. Na winim say fasting kura na eye aduro. Yes. Eye aduro. Asai say wo ye fasting. Now they agi to me ene humo bra free nyame ho no. Fasting ankasa eye aduro. Correct. Wo pa ahyase na tra bi hwe. Wo behunu say fasting na ye den. True, sir. Bowen Sam Kasiama Jesus. Shewuni enu ka chan say emo bi nkan kira say jampa ye bo. Na nya sa na Kristo som te ka kira no. Adia Yesu ye ya ema me yada ne kase pa ne say o hyeda chiesuafo ne tena ho. Wan tro mo nkom hye. One strong miracle. What strong Bible? Bible. Correct. Bowen Sam Kasiama. Adia wo papa said that so what na ho. Atraw. Say bompa ye say ya atraw wo Bible. Da ben adia sa da ben no obi be ka tro say enioma Yesu kire mo Bible ni na yen kwase asem. Say da ben no be ka ye. Ofresi hwanfo so. Eti said ye wo ka kire yen say etwa say ye bompa ye da. Yemra ho hwewudu enim ka chese free na ko memre pie efi ne ko memre pie obi asia nko ni fie wodru ho a wo se maba me ba no obegya wo apena sister ni say asew mesrew ema wo ba ni nyaame wo se mem na gya wo se nyame nkan ye sa ma me say me ba na ba oba me say enne obeto onioma to agu God no kokwa share dem no so lock na Jesus den nsa so wo ni my God awurade yi wo se wanyina komada wonsam baby a Martin every ba obeba bedru fia ha mani page na tuo enya kwasi asam mani page na tuo enya kwasi asam wo se de waka bom oni pentimi ntiti mo baby a mikru Martin wo obeba bedru fie awurade yi mani nya nioma onye bi ma me me da wase na wa ya mame amen obompa ye wie ni kunu tu ka obaba bedu fie ohunu ne maame wo fie ho a maame ne say waba wose na abaye den wa ha Bowen Sam Kasiama Jesus wose wo yiri krate ni nti ena me bai wose na me yiri wa ya wo den enye na buro nya no ototo ne omade bro wa ya wo den wose ni krase ni no me pese ya won fafo no on frɛ me on chia no onye wose ama me se nye won chia wa me ankasa maba ene me ne be chia amen Bowen Sam me mo bi nkan cho sampa ba wunya mumu bi bebre wa ha sei empaibo na ajeche mu ne omapa bi di ama mo amen enioma asisi wo mu fie bebre empaibo ka ho Jesus ti ya wote asi kura ya empaibo bi a wuti mi bo amen hwenkofo awuwuo a woda ho kwa yie I want to be a Jesus. One your friends in will be I am Bible. Amen. She said, "You will make your sword deep." Mr. Bonibia, man, one time a day. Jesus. I am Bible now. Amen. She said, "You will de cababre." Obi nekana wudini bi so me no ka say e ka kuno. Jesus. I am Bible now. Amen. She nso she to nkofo. Ama ebi hro mo. Jesus. Wo dia times 10 and aso. Wo na wo ma. Nipa nyina nim sɛ mo awie ba o mani ba mo nso no na da hu gyina wona aso wona hu gyina wona aso wona hu gyina
am Pabana. Amen. Was his two friend me the yadam? Na meje was so. Na maka won sama kese. Amen. Ana no na omo kwan na omo kokoche asuafo no. Omo chi Peter pe. Na say hey Peter ya chi no die. Wo wawie. Ade chi no so wo wawie. Omo chi Yakubu. Omo chi James no. Ana omo ku no. Omo ku no ne ye ba chi Peter. Say Peter wo wawie. Jesus. Me chira wo de mpaibo to me ye. My God. Ya chi Peter no. Ni yedi nka chi wo bi eku no baabi a yedi nipa no kɔhye ya wo wuye no ɛhwa so ne yedi Peter kɔhye sa me chiro bibia mo ahunu se ade e beto wo nipa bia ma na hwere ne nkwa se ekoto nipa otimi bɔ mpaya Jesus ade no ɛnane wo ɛnane isra amen mesi ɛnane de ai isra ɛnane isra amen hwampompo bi ɛbɔ wo kura ya wo wa wo do nsa to so se urade Una utumi ade yina empompo we enyera ade ache na apai amen me kasa sese wo de ho kyera empompo mo hoda amen wo de ensankyerani bi ye adwuma wo fia Jesus eyem paibo na hwotwetwe de ba amen e so nipa bo mpa ye da wo mra amen hweda ye bi a wo so ye obi so da ye what tituonka hey ade ache no wawu Jesus but wo wutimi tituonka hey, the Bible na sama ba mu say. My God. Okuyas as you. I am Bible. Amen. I am Bible. Yes, sir. I am Bible. Yes, Lord. I am Bible. Jesus. E just to ni pa bon pa ya da wa ye dey. Amen. You say say melpos. Melpos. Power. Bowsem. Anfa di agro. Michael. Enye sana Yesu kira mo. Dabi. Yesu asafo a wadi yetue mu no enuoma mienu nyame asem ene mpaibo meko sa enuoma mienu wei wo yi firi mu waso be ye so asuafo no Yesu ko no wo se me soma hon konkron meko na matana sa e patcho hon konkron yamfa mo life o he hon konkron te se wo bi a wano mo nsa wonni control wo ne so yes ono na wo control wo so amen to show se bompaya open bo me so be dey open bo jesa adum bia ni so jesa wuni atenka biara jesa nyamensa ni so we mo wona wodo awurade no wa ya ade se ni din kokko ni ya me ba sa me ba be se wu kura se wu fili sa wo bompaya e mo obi meka kire shaase no bompaya wono wo dem wono wo kemu wono wo adwaye wono wo eseye wono wo aso dem wono wo baby a be gire biara bompaya sa na state uruse you are on fire na state uruse you are a man of prayer. Amen. Bones and Pastor Jesus. With me, Bompire. She don't want to Michael. Who pano krana who no she crown kosona bo. My God. Yesu. Adia ne busu ne won humi na yam pai bon ko. Jesus. Or ye are fasting 40 days, 40 nights. The Akanyina Empire Bonqua. Baby, I know about. Baby, I know about. It's what you want by no one loading the prayer wallet. I am must say. Power. Make sure see the Empire by Juma. Sir. O Jinia with me Bompire, our command net domuno. I yet to say wallet. I had it's a vampire no nesi kane ba shishim. Yes sir. Wo vampire no. Jesus. Na empire boni lodu wallet. Jesus. E lodu na buswa. My God. We so bit me vampire sa. Oh he is Jesus. Eya kakra wontimi nkansam. Wontimi kasa. Wo so be kono gyina ho. Ka. Jesus. Eti obompa ya na ebusu a afi wontimi nka ensam dodo biem dabi because wallet na ye ma yes sir eno na Yesu bompa ya nacho na what is ya bonten no mu di efunu ekọ o se ma me ne ba na wo efunu no mo de na ekọ no Yesu duru ho wan fra ni funu wo se abrante sorry no sorry empire bo bia ya amen Amo bin kan trust am Bible wunya. Amo bi ma wunya lazy. Jesus. Ya chi Peter no. No bi enim se boy ni bewu. Me kura na menim se obewu. Michael.
because you kum James. Ama ye to social media say ye church James city. Jesus. Ye di ni tina sinse dua so. But ye chi Peter no. Asemo will be a cancer. We need Yamenko. But when Yanko bit is so Jesus. And almost our triumphant. My God. And almost almost. And almost not our time. Yes, sir. Yakum James. My God. And just say Yakum. My God. Yakum James. And just say Yakum. Jesus. Jesus. Anna Jonah. Jesus. Or trouble for you. Jesus. And Anna. Yes, Lord. Amen. Or trouble for the Amen. Yes, Lord. Jesus. My God. Amen. Adana asare yen ya penso asore tumi na frim efri say yen pese ye bom paye my God tumi na fri asafunim dancing in the house a penso was so the peja nensa Jesus e bom paye wie ka kira be for say who do pe my God ya will last power ayadan God and a young penso nyamesom ye yim pai boni akom kina frim Jesus hwese omudi wo bia wo yade pre Yesu asuafo omo bom no omo yese no omo pushi no omo de ne to fom no omo de anointing wo ye no omo de sra no no omo ma no den akwankyere omo de akwankyere wo gan na nyina da gu ne so my God wo anto no maame ni duru ho a wo hwe de ani afi wo du na akra ne yade na ebi asan beka ho Jesus and no so ne ba ne sa no ka che asuafo se eye ma ye bi eye omo nim se wo de ne ko empaibo wo ba bi o san wo de ne ko ma Yesu anka Jesus wo du no se wo boys no o ma ye de on be ye but amfa afi kura de ne ba no ma amfa na ma se ni frani but omo bom pa ye wie ba ko de ne sa wo ne ni o frani ni aka Jesus na che se ma me ne pese o kire se o ma ka na kire hwe se Yesu hwe ni din ya no na yira yes sir power e mo be na suafo no wo twiri wo mo Jesus o mo be Yesu nchen papa na wo ye ne say o se ade we ya de ban ne de eya kom kire ne dai empaipo wo se ya kom kire ne dai empaipo wo se ya kom kire ne dai empaipo enye material enye prayer materials Jesus wo problem no wo enye prayer materials asem Debi aka kwankire ko twi babrama nyina wa ye bi sa eya kom kire ne de ai empaipo bon sem que sepa Peter mutimi ya kwamtene e bomba ye ne nyankopon tumi aye kase yes edu ba bi o mfa mo nsanka nipa nipo o mu sunsun to nipa no so a na wanya yaresa wa Yesu panatira yes Lord na nkonto braso me basta me ba na amen free and cross Jesus who ko wura gate mo amen who bomba ya no awuram yes Lord who bomba ya no ayedai who ba bedidia who tire wo sahwa so Jesus no wo bomba ya Jesus sa eya dubone ko na egu mo yes sir awurade be ye frim amen yes sir ba ka tro sa wo ba yare my God wo man so na de ko hospital Jesus there be di ko fansa to no so my God bomba ye declare my God yare we enku Jesus Mr. wo ba sorry amen we didn't be do hospital amen now wo ba na nya yare sa de amen yes Lord be shimu di de amen amama wunu say nyankopon no Jesus one says aye amen what is anne amen what is anura amen what is adab amen was here just here bomba ya da yamra ho na ya chi Peter no mo ko she oba fo bi dem Jesus one say madam de ya na nkonwa nsisi wo kasem to mo gino mo na so God 5 hours pompa ye yes Lord pompa ye yes Lord pompa ye Jesus pompa ye my God na obofo na obeya adwuma na sidem ho amen ho apele Peter asan pompa ye my God wa ka change ne say yes Lord masa enya ha na ehia my God ko
prison hɔ. Jesus. 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 Abɔfo sɛ ɛna mɛ kɔ aba. My God. Hey. Na abɔfo ne firi hɔ. Amen. Na ɔkɔ prison hɔ. Amen. Afei Peter da hɔ sɛ wɔhwɛ sɛ obi a anidaso asa. Oh. Ɔte n'ani a. Oh. Na ɔbɔfo na bɔ no. Sɔre. Amen. Ɔte n'ani a. Ha. Anko ɔsɔde apie because na waworɔworɔ ne ntaadeɛ. Jesus. Na ɛhyɛ wɔ hɔ. Ɔbɔfo no sɛ hyɛ w'ataadeɛ. My God. Power. Na Peter asɔde. Na wahyɛ ataadeɛ no. My God. Wɔte hyɛ wɔn mpaboa. Jesus. Na ɔde benkum akɔhyɛ nifa sɛ daabi. Ha. Fa nifa no kɔhyɛ nifa. Hiya. Hi. Na fa benkum kɔhyɛ benkum. Jesus. Ɛyɛ den na Peter adresse saa. My God. Ɛyɛ nkurɔfoɔ bi te sɛ wɔn n'egyina baabi. Amen. Eti sɛ Peter mmerɛ ya. Jesus. Sɛ Peter di hina. Jesus. Sɛ Peter adresse ya. Jesus. Sɛ Peter tu kwan ya. Jesus. Yɛ mpaebɔ bi. Amen. Bɛsi ayɛ deɛ yi. Empire Bobby. Adekuru tia wo na wo te ase. My God. Wo maame atwerɛ mansa mpa yɛ. Ah. Yɛ wɔ bɔɔyɛ no. Yes, sir. Yɛ wɔ bɔɔyɛ no. Jesus. Yɛ wɔ bɔɔyɛ no. Amen. Yɛ wɔ bɔɔyɛ no. Amen. Ɛno na ɛyɛ adwuma. Amen. Kasɛ Awurade. Awurade. Efiri na korɔ. Efiri na korɔ. Bɛbɔ mpaeɛ. 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 Kɔnsɛm kɛseɛ ma Jesus. Yes, sir. Ewu nuanom kasɛ sɛ efiri na korɔ bɛbɔ mpaeɛ. Efiri na korɔ bɛbɔ mpaeɛ. Kasɛ mi nua yi. Minio. Efiri na korɔ. Efiri na korɔ. Wo bɛbɔ mpaeɛ. Wo bɛbɔ mpaeɛ. Power. Kɔnsɛm. Winim ade a etimi to akristofoɔ din. Di a ɛma wiasefo no hunu sɛ akristofoɔ yɛwɔ tumi ɛyɛ mpaebɔ. Yes, sir. Wɔsi na Pentecost da ne duru yɛ no. Yes, Ɔmo Lord. na kɔ hyia adam hɔ. Ah. Na ɔmo hyia adam hɔ My no. God. Nkonkron ba wɔn so. Jesus. Nkonkron ba wɔ so a. Jesus. Ɛfa wo nyɛ biribiara. Dabi o. Ɛdo bɛbɔ mpaeɛ. Amen. Ɛdo Power. bɛbɔ mpaeɛ. Amen. Nkonkron ba ɔmo so no. Jesus. Ɛkɔ na wunu sɛ Mary bɔ mpaeɛ. Yes, sir. Ɔbɔ mpaeɛ. Yeah. Ɔbɔ mpaeɛ. My God. Adi sumɔ bɔ. My God. Wɔbɔ. Wɔde fa ha. Yes, Na Lord. wɔde ahyia no. Na ɛwɔ sɛ supernatural combat. Yes, sir. Power. Eti adiifoɔ kora ansa na yɛni bɛpie no. Jesus. Yɛbɔ mpaeɛ ansa na yɛaba. No concept. Power. Mpaebɔ. Eti misisa wo location in the realms of the spirit. Yes, sir. Mese wo maame mpaeɛ. My God. Ɛna agye wasi hɔ. Amen. Wo maame mpaeɛ. Jesus. Ɛ wɔn ne Agnes Kumsin. Wo maame a. Wo maame mpaeɛ. Ɛyɛ wo maame mpaeɛ. Eti ya maame no mo mpaeɛ na ayɛ dɛ. Mese menkwa labrem. Menkwa labrem. Nyako. Ɛna ɔmo de aduru a ɔmo de bɔ ewira no. Ɔmo de ɔmo akɔbɔ wira wie ɛna ɔmo asɛ nsuo de agu bucket na ɔmo bɔ wira wɔ mu no. Ɛna ɔmo de asi kɔna. Nyako. Me nso me sɔre yɛ na me fa me cap. Ha. Ɛna me sa sɛ nsuo ni. Oh. Ɛna me de twitwi me se. Oh. Me nso me twitwi me se wie bia me wia me num nsuo no. Yes. Me wie na me bɔ nsuo no. Ah. Me hunu hwee biem. Oh. Mani te ya na me da Dunkwa government hospital. Na ade ese gu me ne se. Na me maame kuta me mini se. Jesus. Se wo Yesu dem. Yes, Lord. My God. Jesus. My God. Power. Wase me nkɔ. Power. Wase me nkɔ. Power. Shadeɛ. My God. Na me so amete ye. Jesus. Me te se obi ka ɛwɔ Yesu dem a wɔ Yesu dem wo boa wo nkɔ. Na ayɛ me te se deɛ me du kwan ɛkɔ baabi me nkɔ na me nam. Ɛna me te se wo bi ka se ɛwɔ Yesu dem wo nkɔ. Me dade pani no na yɛ me maame a. My God. Na ɔyɛ ne sɛ bra. Yes, Lord. Amen. Oh. Hallelujah. Ya maame mo mpaeɛ. Yes, sir. Hey. My God. Power. Sɛnyɛ wo maame mpaeɛ bi a wɔbɔ yɛ. Jesus. Na ɔbɔ bɔ afɔreɛ bi. Jesus. Ka wo white wedding ka wo yɛ bi da. Oh.
anka wunya bi da because abusua ni mo awade anim nya wo ma me mpa ye bi obo ye anka wo nka ebe de ba Jesus anka wo bi da o ma me aba bebom ake cancer Jesus aka se media me ma Jesus me ma nanom beba beto me nsa amen ansa na me free wiase amen e ya pam ne afode bi a wo ma amen Bon, Christians of today, especially Ghana, ya minya me somno, ya ye lazy. Hey, osofo amu akuma penso. ha Maki omu penso. yeah Osofo amu akumu kosia. yes Lord No mo dimpaye. Jesus Roman here. Jesus Amu tu amu prum. Jesus East and west. Jesus Abom paye no opie. my God We ye before we ni mana wu dwane. yes No Lord dwane. hey power Hey. Shadia. ha No so from akoma penso wa wai odi for John men say Nyankopon ne wai my God odi for John tell ani Nyankopon no wai Jesus odi for kan say Nyankopon no wai Jesus titi Nyankopon no ni the whole Nyankopon my God amu be kire ye mpaibo Jesus na se ensohwe bi to wa Jesus enya afi kura na wo ko use prayer material Debbie wo peja won sa yes sir na was bue my God hey na say nyami wa wai yes ya Lord penso de Jesus yes ya me ya mompaye Jesus me ya nya fast my God meba ha wo hunu say first no se enkwala ebobo na se omo hye afa baako na afa baako no omo hye wo mo no wo hunu say sa afa no omo wa ahoden sene afa baako na omo timi kye bo ne hye omo moto na omo de bo ne ye dey ko ta asembe no mpese omo kan mpese ya ye dey ya pon sir ebi na ekoso sesi a God wo ye sofo wo mfi a wanya no wo ntumi nye fasting enti to wo ho fo say wapa fasting na me kan kire youth na eba na yanso ye hia fasting ne Jesus na ye de kipu ye ho on fire my God hey yes sir me ma mo amawu yeah ma nya fasting amawu ma nya fasting yes Lord ma amawu ya da ko ya da ko ya da bonfire 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 Jesus Jesus yes Lord yes Lord yes Lord ya da po ya da bonfire ya da bonfire ya da bonfire yeah power who to me ma ka se me to me mo sir na memfa wo laziness no mfa mesa youth no pray e ma sofo bia nka nkire wo say sir fasting na twam empaibo dede atwam emo bia nka bi nkire wo sir no sofo no eye empaibo no obo ye no sir ene fasting no eno na mana be powerful sir pray eti sesesi a wontumi nye biem no oka cho se menye bia obo wa bro me so wo ye den power bra pejansa koso power obo wa bro Bible no kase wo kuye dance ye ye den zegu sir sa asem won onipo otimi bom paye Jesus ene betimi aka no pray yes I oguso a wokun da kro bewu Jesus da kro be den ahomone koye bowura nkofom ye che Steven amampa yo obutuwo se ya osi eja de besi bia Nyankopon se uji mi brei se wu a wo ba heaven
Enti wo de why you ready so beba sesi abra. Baby a ye che 7. E kwa so de ye che Paul. Yes. Ba Paul se meti ase me My urade. God. Urade wo boa. Yes, Lord. What's the name of me wu metena se me wu. Yes, sir. Power. Me pompa yesa. Jesus. About why you betu. Me yi me wasi wo. Me bompa ye the whole month. Jesus. The next month me sabo the whole month. Amen. Me pa ko si December 1st. Ha. Empire bon kwa. My God. Ni arrest etrimoden honhom. Jesus. Atia sense wiem. Jesus. Ebema abato hunti. Obi tim betimi aye dia. God. Ono nyina ne nenam kwasemi tim ho. But abato ni pass woni o. Otamade ano de bebo tirim. Jesus. Eya abodam honhom. My God. Because abato wo ko pa adwuma ma obi papa. Yes. Ye nkontokwa. Correct. Wonim sa wo papa nya adwuma nye. Ana wo ko pa adwuma ma obi papa. Eye ne na akokontokwa. Honhom woni betimi do mo ho agim. Jesus. Ni abawura wo bi atwenim. Jesus. Odam honhom. Jesus. No ma hyase akum nkofo. My God. But ye betie gina. Amen. Ni ya lift prayer. Amen. Ewo manim. Amen. Wo bia ni ho. Jesus. Ebetimi afetu woni pa. Jesus. No why na adwene say. My God. Or the next beka wa wuchina. Amen. Bowsem. Shawudian got free na ko ye bebo mpaye. Efi ne ko ye beba mpaye. Sister bi ko tena fie bi mu. Jesus. Ko tena fie no mu a. Maame ne ka kire say efie ade ye mo mpaye. Oba na obeka kire nam say maame tu. Sa. O tu ya pe na onya fie foforo. Amen. Okoko tena mu eho wo bompa ya. Jesus. Fie wura na pie. Opie ya no no so ababa. Eti wono to ma wona ni wahunu wote ya say efie wura so abie ni da. No de auto. Hey. We wura de. Jesus. Jesus. Eti wano na sɔde anɔpa ahomate a wɔbɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ ɔyɛ baabi a yɛtu no no wɔpɛ anyɛm apɛ fie wura no nso abie na ɔno nso agye so with auto na ne ba girl baako nso abie na ɔde sɔpena no afoɔ so na ne ba boy baako nso abie na ɔno nso bɔ auto. Yes, sir. Passport nso abie. Amen. Tete na aba bɛbaake Jesus. na ɔmo abɛso store monster ɛwɔ fie ne My mfimfini. God. What's the shuffle? My God. Yeah, pompa ya. Jesus. 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 Ye wie ya pe. My man say, me ba. Sa de we bi ni ye bi wo fia. Oh. Na me ba na woni ye no call America. Oh. Enti wo ba wasa be Kenya ye no. Oh. Wa be ye me ba. Amen. Chia danka. Amen. Amen. Hey, obi ka tro say me nya fast. What you to? Enyi ntumu da. My God. Obi say me mompa ye. Na de ono na wo ba kire no. David. Wasi sufre mi de hia dem. Oh, Jesus. Me chiwo so. Jesus. Wasi busa me. Jesus. My God. Empire bo. Empire bo. My God. Ana didi agro. Na wo say empire bo anka wawu. Enya mpaye na wo ma me boy anka wawu. Jesus. Me say me niti wo government hospital na me ma me sekuta me kom. Wo say menti me nkom ma ni nyeye. O stop me. Urade ama yetumi o. Akasa wo de mpaye bo be ye bi. Jesus. Bow so much. Onipa etwase wusoro. Enje de woka o hye nkom kan aduane agu yam o. Do tumi bom paye. Suro nipa. Do tumi bom paye. Ni hu oye dangerous. Oye dangerous. Empire what is said your true statement to police station. What advantage pa? Because as seven na walk on police station and one year come once more call Jesus. Sanam I what here. My God. Oh, Paul Sam can say my Jesus. Take answer question.
Maybe she won't can I say. We free how call. Who call bumper yet to say the wabadam. Share. I put you a baby and I'm a ten. Sir. Conform to me, do almost a softener when I'm no casacasa. I'm saying, men casacasa say, baby, I'll be for be a bay phone and a gunner, and you will be fear, and you will fear by ye never your woo. And you will be a winning you will bush your moon poo. What should you tell with Juma? What should you tell a warrior? What should you tell ye, dear? Or be a winning you will bush your moo. I want a near challenge. And ye know when I'm in Mojanania, ye knew your matum for, and capre to me. A damn on the home. Pay your circus, pay your star. Share or say, we wrestle. We wrestle not against. What is our kind of boxing? What said they? Boxing, answer na will be boxing. Ye will into war. Who kilos no? Say equals to me kilos. And some met me no wako. And she said at home. Boxing and so. Say me no walk one. Now me bow I ask ya. Baby a becun. Me bow hope and come home. You see below belt. But resting there. What me the baby ako? Yes, sir. And with the Bible in him answer was we wrestle. And your boxing no. Wrestle. I want to say yes. And my David ni Goliath at the end of him. Jesus. And you wait in the wait never come. Name of the wire slim to such of a packer. Name of Susu. Jesus. You want silly bullets to say, you want silly bullets. Michael. Me say, Bible in him answer was we wrestle. My God. Wrestle pet. Minion on spare who's one more part wokuno. No quaquisian was some few. A year not so crown, a year not so crown. The amount resting yet then say, a year not so now will cool be no. What's up a year not see? And talk when in your mass so crown. What says she any powerful for none who you were here? With him a bruno. Yes. Bowen's with him a bruno. And with the Bible say we wrestle or take your work can I say or per se yen a crucifor yen wrestling mentality. Amen. What bompire the open when you say or the form say Jesus. When you pray yen asia and to according to you sana wrestling to you John Cena what me kwa what bonkofwa no we see abonten na walk on more na more man fans no what we young say what did not tell what me tamakonya no asana what to us Jesus. And when you are friend wrestling Michael just say I want no mercy for the cripple and a wrestling so and found us also what by threat hey we shall with David or the strategy Jesus. And your strategy na David or the kum Goliath. My God. Goliath baby jina hon na ni we free no ho na ni we free say ade na ya wrestling no o ka say your boxing it was shade David in the size no o say na boxing dey say 92 kilos ni 92 na eko na ade na makofa we dia ba but David dey wa massa boxer or but say wrestler Michael it was who ni say pe no say and me the strategy be bono me say ya the empire strategy. Amen. Ya the people woman. Ya the people woman. Ya the people woman. Ya the people. Amen. Ya the mafia. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Everything. Ya wrestling mentality. Oh fear ho. Obey your wedding. Amen. Sister bi omo fie ya nya wedding wo hoda ono ko ada ko sore no se moboa me ma penso Jesus me ya wedding. Amen. Okwa abontin okoto wedding ring promise ring and oba fie ho oba fie wo pe and o se mo amo se me wale agi se mawu no e wo Yesu din mu Jesus obi a promise me ene na hye mi. Amen.
adia che ya na maame ba kwa fam tim hey ya ya 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 hey Shadia eya den ono akasa wa ya akwankyere Jesus odi akwankyere wo wie ye no hunu se maame na wu afa na obebo mpa yofia wo se afa obi anko na chi ha emo obi ameme wedding ho esa mo bewu te se de ante acha wu ye no my god ante acha wu ni nyame nko Jesus but wo wu fia ha na so ma ye nya wedding abrami gina fia ifi wo buada wo di agura wo beko another yeah the strategy was see a free your hand is one year pencil ever pim say osra hinie your fan any breso any breso boxing your fan ni bren kokko because ya dem rato ho wrestling there ya ni bre and stamina Jesus was say one hour trail right here anymore when your stamina ahoden foforo otumirika omre ya be bompaye 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 peja se gosiro eti David hunu Goliath no se masa oh enye size ne de be ko ha David wait strategy Jesus and stamina my god ahoden so frɛ urade ho amen sɛ wade akutu Jesus eti Goliath afrɛ ne krom nsuo na ɔde bo David dua ɛna David nso ɔfrɛ tumi ne nyina wura yes lord ɛna ɔde bo Goliath dua ɛntɔkwa we wo hwɛ asɛ na bɛkɔ hey ya ya 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 hey sister bi ane ni container akosi baby okoya watua ho ka wo okoya na nipa fufu apie fra busuam se me ma akwan yi container ni free a o se na me fa nkosi he o se me ma 2 days yi free ho o se me so ma tue sika ma wo fa o se me wo fa wo ne hwan o ha peled ni gina gutin wo se Ogyaba nya me tiase mi wuti mi mu mi kwase e kwa pa brother se hey power sister na asase fia we hunti e na aba be kumi ato atwe kwai master na hwade emre dodo a wo ba betena ha wo hia me atwam wate wo hia me atwam emre dodo a wo beton wa de wo so unu se me ba enhia me asase kitwa we wo be kumi ato atwe oh e kwa na be unu say yes yes so so answer phone so biem say David ade hye ne nam fom na enwo bi te sapon so eya wrestling say me de me sabo na nkwa me kwa kofa akonya da bulu this was fragrant beba when I shall wrestling da what shall wrestling da sa pepepe ne twa sem pai boy Jesus sa de twa sem pai boy de wo undertaker sa undertaker oba be ko a e kon yo be fa so obe ba eno na ye be bom pai ya ye bi no Jesus wo se which na ho ya si pejansa no pejansa ya si twa ho no twa ho ni nyina kan pai boy ni wo ha ni nyina kan ho yes sir Yesu bomba yes no yes na fi fret telo Jesus hey I want to say yes and pai bonne wrestling no Jesus and pai bonti minya boxing and pai bonti minya boxing e ya wrestling when him say pai boy adwuma and adwuma ka ye de na Yesu ho tin fifiri hwe etimi hwenkofo bi a omo hunu say wo bompa na ho tin fifiri wonim dwuma wudi wonim dwuma di omo ye mesere
Omoya mesre. Share. Ever since I go say. And I will not say. Why you say I'm a material? Me you say PM. Amen. Matiachina. Jesus. Number one woman Pabua. I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. What was she? Say who will she? Shasia. Bompire. Jesus. At the said you are what them. Jesus. Bibi Besuho. Amen. Share. Undertaker. When you're back, a coin of the first will be with them. We didn't come cool. We'll be cool soon. I said, one no one yet not to attack him no about. Yea, we are covered by the blood of Jesus Christ. And my yeba. Yankasian moja this year. Yea, the moja. It's over your day. Hey, Pejan Sakosro. Maybe she won't cry say. If you no crow, what the bombaya? Bombaya. Jesus. Si souffre mi de hian dem. Na meche wo so. Amen. Nyoma ko ye bombaya. Wasi mumu bi yare ana. Hey. Mon fra sofo. Eti wa sofo ne wa sofo. Sofo wuntimi bombaya. Wonya sofo. We your osa. Asofo a wosi mintimi nya fasen. Wontimi nya fasen ti wosi emo obi anya fasen. Wonya sofo we your osa. Yesu ankasa wo ye fasen bompaye. Hey! Wo bompaye sa ofro be pono. Boy bi na kire no. But wo san ye free be pono so. Na Bible say, hom. Na home no. Jesus. Okọ bompaye, what is that? O kan say home na de ne ko so onko bompaye. Na mo bompaye wie ye no. Wo se na home konkron fa. Jesus. E de ne ko Jordan ya no. Wo bompaye wie a. Wa kwan eye nyame akwan. Amen. Wo bompaye wie a. Ewade ne de wanamo besisi bebe. Amen. Peja nso ko so. Me be say we say be a prayerful Christian. Yes, Lord. We are not here to play. We are here to pray. Amen. Now go near be do ha. You be bompaye. Jesus. Peja nso ko so. So we yire wo bompaye ka problem na solve. E be ti we ba say na me nhye nkom. You be bompaye wo problem na be solve. Amen. Peja nso ko so. Kasa we yesu bi mo. We yesu bi mo. The promise bompaye. Makoma suade. Makoma suade. Makoma suade. Ewade yamame. 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 To me bi ara.